Aksyon! Balita! And I am very happy in spite of the threat of rain, pero it is a very successful evening for everybody. Okay. Pasko gyud sa Pamplona. And I am very happy in spite of the threat of rain, pero it is a very successful evening for everybody. Okay. Pasko gyud sa Pamplona. Christmas around the world lang yun gihapon ta. Among gipili itong mga lugar na wala pa kaayo namo na feature in the previous Christmases. So celebrating Jesus' birthday around the world. Mao gyud gihapon. Christmas display na ana siya. Dayon during judging time kay first judging night man karon, another judging evening naana pud na sila yung mga gimmick around. But the lights on will be every day until the 30th. Actually, agree pa mi og dates kay atong ibagay nga maayo ang panahon. Kunya ang availability pud sa time sa atong gi-invite nga hurado. Ang Pamplona na anad gyud mi nga sa among mga panag-meeting sa different groups nga ni-put up og Christmas decoration nga nag-celebrate ta og birthday. Kunya ang atong i-celebrate the birthday dili basta-basta. Diba, when you celebrate for a king, you offer your best. It is Jesus' birthday, so the best that we can give. So, nakapod siya effect nga nindot sa katawhan sa Pamplona kay kanang mahibalan na mo ingon jud sila mayor, Pasko Diyos ato. And that is something. So, I hope being a last term mayor, I hope i-sustain yun nila. Nico promise and Team Arriba promise na it will be a beautiful Christmas every year for Pamplona. So, Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatauran sa kanginan.